लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा सेप्टेम्बर की तांग 18 नोंमाइजिंग निमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहानबदा मरुइबा पाव नुमित निनी की बराक तंपा की खोंगचता आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang सिलचर द थुंगलखरे लौ सन्ना चारे सन फाजिल्लो हाइरुबा लौ मपो यामना थीना फुबिरखरे सिलचर मेडिकल दा लाइकनदुना लेरी आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद होजाई मसा की प्रेसिडेंट ओरंबा आर के इंद्रजितना लेखितबदा अवाब फोंदोकनारखले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट परीक्षा लागलिबा दिसंबर की 13 जनवरी की तांग अमा फाव पांथोकलगने यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना लोकल क्लब को निपान पुनसिंदुना अनौबा अपुनबा ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमख्रे अमसुंग आसाम द मियोय चहुमगम फुमंगा की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग सादा 0.3 मंगा ओइरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे नुमित निनी की बराक तंपा की खोंगचता आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang सिलचर द थुंगलखरे कुंभीरग्राम तगी लाकपदा सिलचर रोंगपुर 0 पॉइंट लैरिबा लेबाक असिगी हानगी प्रधानमंत्री भारत रत्न अतुल बिहारी वाजपेयी की स्टेच्यू दा लैसु कतुना इकाई खुमनबा फोंदोकपगा लोइनाना महाकी खोंगचत हौदोखि आयुक्त सिलचर श्री कुनादा सागदबा मिनी सेक्रेटेरिएट की फिवम जेंगसिनखि लुपा करोड़ 113 चंगदबा प्रोजेक्ट असी चही अहुम की मनुंग साबा लोइसनबगी पांदम थमली दुर्गा पूजा की मतुंग थबक हौगलगने मसिना मरम ओइरगा थबक मचा मचा की धमकता गुवाहाटी चट्रबसु सिलचरदा अदुमक पांथोकप याहलगने আজি আমাৰ বিশেষকৈ মই বৰাক উপত্যকা যিটো মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট আমি বনাই আছো তাত 116 কোটি টকা আমি অনুমোদন কৰিছো এই সেক্ৰেটাৰিয়েটটো কিমান সোনকালে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰো 116 crore So, 24 তাৰিখে টেন্ডাৰ আছে অলৰেডি ফানি জালতে সো সেই কথাটোৰ কাৰণে মই এবাৰ চাই গলো যাতে আমি অন্তত পূজাৰ পিছত আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰো चीफ मिनिस्टर ना नेशनल हाईवे 3 नेशनल हाईवे 53 समनगदबा सिलचर बाईपास की थबक खोंजेल यांगसिननबा NHIDCL अमसुंग PWD की ऑफिशियल सिंह खंगनखि खोंचेद असिदा चीफ मिनिस्टर का लोइनना राज्य की उमंग लोइसंग की मंत्री पोरिमोल शुक्लबैदा सिलचर की MP डॉक्टर राजदीप राय तेजपुर की MP पल्लव लुचन दास लखीपुर की MLA श्री कौशिक राय अमसुंग उधारबोन की MLA मिहिर कांति सोम सरुजाखी लम तुगा मरी लेनना लमदम असिदा लैरिबा दलाल की मतंगदा पाउमी सिंह हंगबा वहांग अमगी पाउखुमदा चीफ मिनिस्टर ना सेटलमेंट ऑफिस दा लैरिबा दलाल सिंह अतुगी ममिंग पिखलकनबा नोंगना पाउमी सिंह दा हाइखी আজি চাই থাকো লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব ঠিক আছে আৰু বৰাক ভেলিৰ পৰা দালাল হাতুৱাটো আৰু অলপ টান এটো কাৰণে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু কামটো হৈ যাব সাকসেস হৈ যাব এটো আমি লাগি লাগি এটো সাকসেস কৰি দিম আৰু বৰাকৰ পাব্লিক হেল্প কৰিলে এটো পসিবল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে লিষ্টটো বনাই দিব সেটেলমেন্ট অফিসত যিমান দালাল আছে আজি গধূলি चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सिलचर द लैरिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग की ngarang उरेप उयुंग तमखि अहानबा तांककी ओइना लुपा लाख 50 ना बिल्डिंग असि साबा हौगलगने मसिगा मरी लेनना राजीव भवन दा मियाम की ओइबा मिफम अमसु पांथोखि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिलचरे তেওঁলোকৰ মাটিত এটা 5 স্টোৰী বিল্ডিং বনাব খুজিছে য'ত ব্লাড বেংক থাকিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং থাকিব ল্যাবৰেটৰী থাকিব পেথলজিক্যাল ল্যাবৰেটৰী থাকিব এই অনুষ্ঠানৰ আজি ভূমি পূজন আৰু আধাৰশিলা আছিল এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আৰু ৰেড ক্ৰছ সোসাইটিয়ে যাতে বিল্ডিংটো সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো সহযোগিতা আগবঢ়াব তাৰো মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো मतुंगदा सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा नौना फमुंग निफु लेबा ICU अमसुंग फमुंग निफु लेगदबा अतोपा अंगांगी ICU बेडसु हांगदोखि बराक तंपा की मियोय सिंगी अपाम मतुंगिना लायेंगसेंग असिबु सुपर स्पेशलिटी लायेंगसेंग अमा ओहेनना बहनरगनि हाइना माहांगना फोंदोखि 40 खन बिछनायुक्त पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट एटा शुभ उद्बोधन करिलो
তাৰ লগে লগে আৰু নতুনকৈ 40টা ICU নিৰ্মাণৰ কামো আজি আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ। সৰ্বমুঠ কোভিডৰ আগত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 16ৰ পৰা 20টা ICU আছিলে আৰু আজি ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড ICUৰ সংখ্যা 260ৰ পৰা 300লৈকে আমি গৈ পাইছোঁ। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত কেঞ্চাৰ হস্পিটালৰ কামো পূৰ্ণগতিত চলি আছে, অহা বছৰ সমাপ্ত হ'ব। 500 বেডেড এখন নতুন হস্পিটালৰ কামো চলি আছে, সেইখনো দ্ৰুতগতিত চলি আছে। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত সৰু ডাঙৰ বহুকেইটা প্ৰজেক্ট চলি আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত, আৰু এই গোটেই প্ৰজেক্টবিলাক বৰ্তমান ফাষ্ট ট্ৰেক হৈ চলিছে আৰু আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ইয়াক শেষ কৰিম। তাৰ উপৰিও শিলচৰৰ বাবে আমি এটা কেথলেব দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যিটো টেণ্ডাৰ হৈ আছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ উইল গেট এ নিউ কেথলেব, আৰু অলপমান লং টাৰ্ম বেচিছত আমি ইয়াতে 3 টেছলাৰ MRI মেচিন এটাও আৰু নতুনকৈ দিব খুজিছোঁ। কেইদিনমান আগতে শিলচৰত আমি এজন নিউৰ' চাৰ্জনো দিব পাৰিছোঁ। অনাগত দিনত এজন কাৰ্ডিয়াক চাৰ্জনো দিয়াৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এজ এ হোল লাষ্ট কিছু বছৰত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছে। ngasi chathagadaba thoram parengda town club football sanabung khaspur rajbari koina chatuna yengsingani chief minister hayeng ningthau kaba numita hankhigani low sanna chare san phajilu hairubada mayam changduna phurakpadagi siba changba pibamda silchar medical da low mapuk laikanaduna leiri paugi likhun matungina haukiba irai numit september ki tang 13 ta sonai kendra gi manung chanbada manipur part 1 hindu bida leiba laikhidraba thongbam arunamasung thongbam ongbi kabok chawbi gi machanupa ahal thongbam sana thoina magi lofam adu sambal namkhairaga san na toina changduna chaba thangnabadagi sanbuda san phajina na bahairubada mahaki khun thangnana leiba done hori part 2 da sanbu oiriba Faruk Hussein Borbuya ko bamiyoy amana magi miyoy kamarom pullaga pharaga pubirakpani hairi thaudoga sigi paw hek phangbaga Sanathoi gi machanupina chatuna yenglubada Sanathoi thina soktuna gyan tadaba pibamda taduna leiramba thengnabadagi khudakta Silchar Medical College Hospital la pukatuna laikannakhi thaudoga siga mari leinana Silchar Sodor Police Station da FIR ama irai numita pisingkhre hairi aigi ming Sanathoi pa gi mingna laikitaba let Arun Singh aduga ayu pokpa ima kabok chawbi Singh ngarang se yamna nuwaitaba thobok ma thoe ki isabta ai isagi lau khajikak sujabane aigi laikai aigi khunda aduga ai lau do suba duga ai isana suba ai jumda leitabanina aina paisa thadaraga migonda suwan manne aduga thoiba thobok asi mayang Faruk Hussein Borbuya haiba sigi misak siga aiga ngarang phuna bachaina ba thoboma thokre maramdi magi sanna aigi lofamda nungti gi changaga chabase phana koisale sapta thama khai tarani tramani phajale ai nungti gi chachana sanje dum hoidopane ado magi sanjina chaba henjalakpadagi narang se aina mayimda chalaga magi sanje phajan biu natraga senaba mi leiragadi thado gasu kasu kaide mi leiragadi thado piu natraga di sando thado piganu hodi sadi hoi thado matam nati hairubo khaktagi damakta mana ingonda fuba chaiba aduga magi laikai gi mi sim kauhalaga aibu pharaga mana fuba se adugi mti ai hakjang ji hogi sokpa ngang isi yang wana ngang mane wang thawdo namni tamina ai su matam duga moina posalaga fuba na ai ne chamchang na changuba galing laikai ni khulak ni ana ko ado chanu pilam daga di ai ngarang hindi ai ngasi ya mamang du sumana tho ngang isi ngang am chanu pina Assam Manipuri Sahitya Parishad Hojai Masagi President Oiramba Potharaba Forest Ranger RK Intrajit na laikitabada Assam Manipuri Sahitya Parishad Central Committee ki Vice President Professor Ngangom Basanta Kumar amasung Parishad ki Advisor Ingudam Binotna awapa phongdokladuna laikidrabagi thawai mirelna lairamlenda ingna chikna leipa oirasunu haina thonijaki
Assam Manipuri Sahitya Parishad Hozai Masagi President Oiramba Potharaba Forest Ranger R.K. Indrajit na laikitabada Naharol Khorirol Siluk Lakipurna Thamoi Sokna awaba phongdorakli. Siluk ki President Yumnam Ilabanta, Siluk ki VP amasung Sahitya Academy Manipuri Advisory Board ki member Thokchom Bishanat amasung General Secretary Konthaujam Nandababuna awaba phongdorakre. Panbayai R.K. Indrajit September ki tang 13 irai numita Masagi mayum hozai da laikitabani. Laikitaba matamda masagi chahi 63 sukre. Central Board of Secondary Education CBSE na loba Central Teacher Eligibility Test CTET porikha lagliba December ki tang 13 tagi January ki tang 1 phawba pangthoklagani. Computer based test ki kuthangda porikha se lebak sinba thungna loan kun da pangthoklagani. Language ki option kun yauriba sigi manungda Manipuri su yauri. Online application pisinba September ki tang kundagi hauragani. Application pisin bagi aroiba tarik October ki tang 18 ne. Akupa marol ki damak ctet.nic.in website asidagi khangba yagani. Amuko gi midyang makhada United Clubs Organization Bishnupur District na mapung oina thaudang lauduna khul kayagi local club kunipa na punna Wangu and Napat surrounding United Clubs Organization Wansuko Kauba Anuba Apunba Organization na mangarang Amuko gi office ta club singi luchingba sing saru yaduna semkhre haina Amuko gi cherol amada phongdorokli. Amuko gi President Phairoizam Nando Luang na mayai tangbal laukiba tharom amada Hamom Ningthem Meitei na President Konjengbam Premjit Brozen Jumlembam Amadi Laisram Priyo Kumar na Vice President Amom Binoyna General Secretary Athokpam Abung Amadi Koijam Dinachandrana Assistant Secretary Thaunaujam Rabi Finance Secretary Puyam Romesna Assistant Finance Secretary aduga Yumnam Ojit Meitei Organization Secretary oina khankre asitanatana Executive Member tarasu khanki haina Secretary Organization in Charge Koijam Santosh Meitei na khut ek piba cherolasina phongdorokli. Assam dangarang miyoi 364 gi masada COVID positive oiba thengnakre. Positive oiba gi chang chada 0.3 oire. Assam dangarang miyoi ani laichata sina laikidabaga loinana laikidabagi apunma masing 5,430 sukre. Manipur gi haksal loising na thokpa paw matungina miyoi 190 gi masada ngarang COVID positive oiba thengnakre. Laichata sina ngarang miyoi mari laikidabaga loinana laikidabagi apunma masing 1,930 sukre. Aroibada maroiba paw amukhanna Numit nini gi barak tampa ki khongchata Assam gi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ngarang Silchar da thunglakre. Low sanna chare san phajillo hairuba low mapo yamna thina phubirakre Silchar Medical da laikana duna leri. Assam Manipuri Sahitya Parishad Hozai Masagi President Oiramba R.K. Indrajit na laikitabada awaba phongdoknarakli. Central Teacher Eligibility Test CTET porikha lagliba December ki 13 tagi January ki tang 1 phawba pangthoklagani. United Clubs Organization Bishnupur District na local club kunipan punsinduna anauba apunba organization ama semkhre amasung Assam da miyoi 365 gi masada COVID ki anuba case thangnakre. Positive oiba gi chang chada 0.3 oire. Lakipur Online YouTube channel gi khomjinba paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.